گفتوگۆی زیاتر دەکەم لەبارەی ئەم بارودۆخە دکتۆر سدیق حامد مامۆسای زانکۆ پسپۆڕی بواری ململانی نێودوڵەتی لە دهۆک میوانی کوردستان 24 دکتۆر زۆر بەخێر بیت بە خوێندنەوەی ئێوە وەکو دۆخەکە دەبینن جەنگی نێوان ئەمریکا ئیسرائیل لەگەڵ ئێران درێژ دەبێتەوە یا وردە وردە بەرەو ساردبوونەوە دەچێت؟ بله زۆر سپاس. طبعا وەکی دیار دەستپێکردنەوە جەنگی و بە بوومەوەی تقریبا هەفتەیەکی بەردەوام جارێ حتانوکە هیچ ئاماژەیەک نینە بوو دیمای هاتنەکە یا پلەز و نێزیک بوو vê van aloziyet navbera vî şerê destpêkirik navbera Amerîka û İsraîl şilayekê ve û İran şilayekê dîve. Her çende komeka faktorayê tê ihtimala bine egerê wê çendê ka ev şere petir bête dirêjkirin yan jî mawekê Kurd bête rawastandin. Hinekî ji wan egera şilayê İsraîl û Amerîka ve taybet em bêjin layê Amerîka ve ki hindek qiyûdê yasayî hene piştîborîna du heyva pêwîste careka dî Trump zivrîte Kongresa Amerîkî û destîrdaneka ya bûşerî werbigirîtir ji Kongresê. Ev jî îşta mawa maye carê heta heft izbuعê dijî Trump şêtiye berdewam bîte dîf ev salahiyatê wî hey ku hindek kirdarê leşkerî li derveyê Amerîka biketin bê zivrîn bi Kongresî. Ev şilayekê dîve hindek faktorê dît hey wek mesela nûket mîdya Amerîkî da gelek belav bûye mesela kêmbûna ya mexzûnatê leşkerî layenê İsraîlî û layenê Amerîkî ve û gelek derkevna gelek raporta ki ev îstîdadatê Amerîkî û İsraîlî hatîne kirin hemî amaje berefê çendî ve min ke bu çend yani çend izbuعeka pê diviya berdewam bît nepitir. Fedil verê sehkeyne heta çi het ev layenê Amerîkî û İsraîlî dê şêtin berdewamiyê detê dîv van raportê me amaje pê da şilayekê dîve İran jî ev faktorê yani tehekkumê berdewamiya ya İran etken û sumuda İran etken erêdê çend şêtin bersiva van herişet İsraîlî û Amerîkî dedin. Yani me verê du curê yet beravanîkirnê tey. İran şêt beravaniyê biketin wek mucerred em bêjin imtisas sedme biket. Yani bes hêrişa werbigirîtin ya dijî hey bêjin beravanîkirina îcabî ya pozitif ku bişêtin redda van hecemata jî biketin. Ev e mexzûnê stratejiyê yani ya sawarîxet İranê tehekkumê vê çendê diketin. Hindek amaje hene ki heta hedekê mezin herişet leşkeriyet İsraîlî û Amerîkî şiyayîne heta raddekê vî mexzûnê ya İranî kêm bikin. Bes vê carê hiç erqamê deqîq nînin. Çikî bu nimûne mesela şerê da zarojî da İsraîlî digotî İranê bi tinê du 205 minasset havet namûşekayê İranê. Berî çend yani rojekê duwa İsraîlê amaja pê çendê da ketvî şerî da bi tinê 400 minasset havet namûşekayê hatîne şinav birin. Verê tevarubek yan jî hevdijiyekê navbera van jimara da hey. Ev axeftine hemî dê diyar binin çend rojê bê da ka aya دکتۆر باسی ئەوانە دەکەین تواناموشەکی و توانە سەربازیەکانی ئێران و بەرگەگرتنی ئەمریکا و ئیسرائیلیش لەو جەنگە بەڵام سەرەتا باباز لە ناوخۆی ئێران بکەین بەپێی خوێندنەوەی ئێوە ئەوەندەی کە بە دووادا چوونت بۆ کردووە لە پاش مردنی ڕێبەری باڵای وڵاتە ئێستا جۆرێک لە دژیەکی لە لێدوانەکانی سەرکردەکانی ئەو وڵاتە هەیە کێ ئێستا بڕیارەدات لە ئێران؟ Yani wek diyar plana şerê hemî hat bi avakirin ser wê çendê ke hêrişa destpêkê bite egerê şelelkirina hemî navxweya İranê hemû damodazgehê İranê kuştina ya Xameneî û bite egerê yani şepirziyekê navbera muessesatê İranî da ev e bu mavê du saeta hate kontrolkirin şilayê we diyar hindek plan hat bune danan wekî berî şerî jî amaje pê hat nedan. Nûke ya diyare ke dengê şemiya beristir li nav dewleta İranî da dengê larîcanî ye û herese thewriye ke kontroleka temamî li ser rewşa İranê kiriye. Rast e hindek meselen bu çend yani çend rojeka da hindek cara pizîşkiyan jî hindek daxuyaniya detin. Bes wekî medhî dîtî daxuyaniya pizîşkiyan çarekekê bi tinê nema hate pêşîrkirin ve careka dî şilayê leşkerê İranî ve şilayê here thewriya İranî ve careka dî. Wekî diyar yani rewş pitir beref teşeddudê ve açûyî navxweya İraniyê. Hevdij gelwan pêşbîniyê hatîne kirin şilayê İsraîl û Amerîka ve ketbîtin دربایەکێ بتە ئەگەری وێ چندێکە پتر مووقفی ئیرانی نەرمتر بیتن دانوستاندنا دا بەس وەکی دیار دەولەت پتر بیا کەفتیە دەستێت هەندێک
بجین لعنت یه متشدد تر دا ناف خویا ایرانی و افش یا پیش بینی کریه چونکی یاش من و خواندن که درست ایران یعنی امریکا و اسرائیل بناف خویا ایرانی نبویه چونکی همی پلان هات با آوا کرن که گل دست بکرنا لشکری ده هرشت لشکری سر ایرانه رنگ خلق ایرانیش بتا سر جادا و بتا یعنی خوبشان دانا بدجی ده صلاة ایرانی بکت و اوه بتا اگری به چنده که رژیم ایرانی شوکی گلک لس کویتن حتی نو که اوه چه بویه اره اوه دی چه بیت یا نت روشید به دا جاره هیچ آماجه یک بوی چندینی نه و دی هیچ راپورتکا یا نهینی هات یا بلاف کرن یا استخبارات امریکا که اگر چند افهرشه یا دجوارتر بیتر روشید به دا مادام نافخوی ایرانه هیچ شپرزایی خواه ندید و هیچ خوبایشان دانه ناف خواه ندید کفتنا رژیم دی حتی حدکی گلکی دیر یا بزحمت بیتنت روشید بهید دا فاف ناف خویا ایران رقم ایکت مثلا حسب کرنا وی شری دا هندی ناف خویا ایرانی متماسک بیت هندی اف که خلق نهید سر جادا و هندی اف خوبایشان دانید ام بیجنه پرو رژیم ایرانی بردوام بن و که ام بینین شوانه خلق تیت سر شارع و پشتوانی خود دیار کرد ویجا چه اف خوبایشان دانه عفوی بنیانجی به نگره خسترش رژیم ایرانه اوه همی آماجه توی چندینه که جاره هیچ نرازیات یک یا دیار نینه لاف جادت ایرانه اوه جی تحدیه که بو امریکا و اسرائیل اره بردام بنت وان هرشادان یا انجی اعتماد بکنه سر پلان بی و پلان سی به اعتبار پلانا ایو حتی نو که پلانا بیجی سر نگرتیت وی شریرا پتوام یک دنگیه لإيران بتایبت لنیو حکومت و سپای پاسداران تاکی بردوام بیت دیدنا من اوه همید اعتمادت که تسر انجامت یه شهری و برنامه بنا شهری حتی چه حت هندی ایران دویرا و شیدا بیتو بشیتن وکی من گوتی برافانیش خوب کتم بشیتن پروکسیت خوب دتا شولی سرانسری منطقه چل العراق بیت چل لبنان بیت ام بینی شرکه گلک دجواری لبنان تیتا کرن سرارای او راپورتت گوتی که حزب الله تماما یا بدیمای هاتی بس وکی دیار او ارقام او آماجه درست نبوینه والعراق وكان بينين ام جاري الهزرا خو بكين حوثيش رانا هاتينا تشاريدا اگر هاتو شر دجوارتر با اردي موقف وان چي بيد هنا تشاريدا یا نه هنا تشاريدا اوه همي هنديد بردوام بنو ايران اف امكانيات البردس هبن و خلق ایرانی وکی من گوتی نه بتا اگری وی چنده که رژیم ناف خویا خدا گلک سز بیتن دیدنا من اف خلافت زیب زیناه ندیار کرده نت میدیای دا نه رنگه که آشکر اگر خوب رنگه که نهینی اف خلافت هبنجی جاره دیار نابن بس اگر ها تو انجام شریف پیچه برفنده و چون که خلق ایران ناراضیات یک دیار در ببرن یعنی جی پروکسیت ایران المنطقه لواستر لی بهن ایدی ایران تنب بینید ناف میدان دا احتمال هم دنگ جواز پیچ دست بگیم گل بین جبیر جینا که ایران وک ولات وک دولت وک رژیم دولت که مؤسسات یا بلا ام ببینین مثلا کسی که پریوت بریانجی هندک سروبرت یت بجین رژیم توتالیتاریا په وهی بس ام جبیر نکن ولات که مؤسساتیه وقتی بینیتن ولات برف خرابونه و چیتن یانجی ولات یه احتمال باجکا گلک قرستر دتن اواتات پیش بگیرن احتمال الوی وقتی هندک آماجه دیار بکن بس حتی وی وقتی جاره ایران دوی روشه داویتو دی هر دیار کد که یا پیزا یا مقاومت کتو یا بردوامت جنگی داو یا برسوا هرشت امریکی و اسرائیلی دتن فاف دنگ زیب فی وقتی دا دیار نابن باشه دکتور هل بجاردنی ریبری نوی ایران که امران جمعنی شارزاین یا ولاتا هەڵمان بژاردووە و ئیدیا بێم ڕۆناوەکەی ئاشکرا بکەن لە کاتێکە ئیسرائیل و ئەمریکاش دەڵێن هەر کەسێکی دیکە بۆ ئەو پۆستە دەستنیشان بکرێت دەیکوژین پێتان وایە کە ڕۆژانی داهاتوو ڕۆژانێکی چۆنە بن ئەگەر ڕێبەری باڵا دەستنیشان بکرێت لە ئێران ایکیش خالد گلکت سرکیه بد وی شریدا دیار که ایران شرید آزاروژی دا مفاجی ورگرتی دانان هندک پلانا بو و پیشبینی کریا کشتنا گله کسا بود وی شریدا ای که شوان کشتنا مرشدی بویه بگومان ریبر گشتی ایرانی یعنی مثلا شرید آزاروژی دا هندک راپورت بلاوون که خامان ایتوی دمیدا سی جگیر به خدا نابون بری که اصلا شر دیماهی بهتن و گل دست بکرنا وی شری اف پلانه هاتا گشتگیر کردن بو همی دامود از گهت ایرانی واتا هر سر کرده که ایرانی بوی جگیر دانای حتی 3 یا 4 کسا
و بریارا یا لشکری یعنی یا آزاد یا دایوان کسا که هکر هاتو هر سرکردک هاتا تیرور کردن یا هاتا کشتن اوان ما فی بریارا خویا یا مستقل بدن یا شریک کاری چه تصرف کرد اوی آماجدت که ایران اف پلانه هبویا و حسابات اید کرین نسبتی مرشدی طبعا بگومان ایران یا تراوشک و گلک آلوز دا بوجه گرنا مرشدی هرچا بیتن فروسیس آبره و چیتن رنگ هندک فاکتر هبن بوینه اگر گیرو کرنه ایکیشوان اوه ایران حسابات توی چندت کتن اگر هاتو کسک هاتا جیگرتن و اسرائیل یا بردوام بل سرفان تهدیدت خورن گوش بیتا تیرور کردن یا استهداف کردن فاوی کش خالد گلک یدگرنگ ایران هزرا خود داد کرد یادشی پروسیسا پریو برنه بینی کومک و مؤسسات ناف ایران خدا نفوذن اوجی بتوی اگر وی چنده که کیش کس ده خدای چانس شمیا سرکی تر بید هر چند گل هبونا چند ناوا سوانه اعرافی بید یا جی مشتبه خامنه ای بیتن اف ناوهات اینا گوتنت میدیای دا و ناف خویا ایران دا بس ایران وان حسابات کردن ایران وی پروسیسی جی دانید جز اکش دریش کرنا ماوی شهری اگر ما دید بیتن بری چند روژه که آماجه بوی چند بون که خاک پارست سپاردنا یا خامنه ای دا دست بکتن بس اوان اف پروسیسا تأجیل کرد محاولت کرد ایران استغلال هر ایک جوان احداثا بکتن دا ناف خویا خوب پتر بهلیت متماسکتر بهلیت کوپتر یا مقاومتر برافان هرشا فهر حدث که جوی نوعی نقطه که هزی ابو ایرانه بو نمونه مثلا جگرتنا یا مرشدی اگر هاتو بردوام باف مرشده و اسرائیل و امریکا نشیان چه بین تیرور بکن یا بکشند روزانه به دا و خالقا گرین که بناف خویا ایران بو سیستم سیاسی بو رژیم ایرانی باشه اما بناف خوی ایران باوی دانین هاوسوزی خلقی راکی شابلای حکومت ایران و دستالات دارانی است ایران ابلام لایکی دیکا ایران برایکی جنگی دش بخوی کردوت و ویش ولاتانی کنداو که بردوام هرج دکات سریان لیکوتکانی هم هرشانه با سر ولاتانی کنداو چیه به با سر ایران ولاتت كان دا في جواكي ما وك هرما كردستانه يعني يا خوديتي ناف شارك دا او نشاره وانا بس چه هبونا يا نفوذك امريكي المنطقه او پیش بینی کری بو که ایران بحكم هبونا رجاكا جلكا كما يا موشكا كبجهنا اسرائيل جماركا محدوده باعتبار اسرائيل يا ديره ایران پدوی نوعی که خاص موشکا کبشتن ایران اسرائیل استهداف کردن زیده باری و چنده که هبونا سیستمت ید بروانیا دفاعی دف اسرائیل پیس بتوی اگر چنده گلک جوان موشکا درستی نگهن یا رژکا گلکا کم گهن بدیل ایران بوی چنده چه و طبعا بگمان امریکا جیادیره ایران نشتن خاکی امریکا آرمانج دهتن سحكتا نزيكترين آرمانجت يت أمريكي وإسرائيل دافره بگومان هبونا یا قواعد أمريكي چل سعودية بيت چل قطر بيت چل بحرين بيت چل إمارات بيت يعني حتى نافخو یا عراق بيت يعني هرما كردستان بيت أذا آرمانج بصناهي ترم بو إيران يجي كوماكا زيادة إكجار يا زيادة يا مشكت كرت ماوا يعني بيجن متوسط مدى هاي شين جهنا فان قواعدات شين جهنا خليجي هم يب شين جهنا هرما كردستان شين جهنا فان عرض هم يب كيمترين ماوا وبكيمترين احتمالات تخستنه فأبد بتاعي قريبي چند إيران استراتيجية خو سرفي آواكر بو ام فيري آخفنا كشبير نكين بري دست بيك آشاري خامنه آماجه دابوي چنده دست بيكرنا هر شركة دبت شركة اقليمي و بو شركة اقليمي يعني حاليا نزيكي بترج 12 دولتا يدنا في شريدا تكلاو بن يعني أفا ترجمة دقيق بو آخفناوي بري شري فكان داف يباجكا قرص داتن كان داف وكي مقوتي وكي عراقي وهلين بكردستاني نشد بو مواكي دريجت في روشي دابيتن اگر هاتو اف مواجلك دريج بو اكيش دو احتمالا يان ضغوطات الخليج دي سر امریکا زیده بن که افشاره بیتا رواستاندن یا نه ولاجی لنجار بن که چی امکانیات لشکری هنه او جی محاوله بکن یا دفاعش خوب کن یا برسبکات تنتر جه بیدن هرچند احتمالا دوی از بینم یا لاوازه پتر احتمالا ایکیا یا برعاقل تره که محاوله بکن ضغطه بکن وکی دیه امیر قطر محاوله کری اتصال بترامپی بکت و وی چند بگهینیتن که افشاره بردام بوناوی نشن ولاتت كنداوي ايدي برگريه بكن و نشن ولاتت كنداوي مقاومه بكن امش بير جينا كاين فيري نقطه كجلك مهمه هاي ك
أنظمة يعني سيستمت يد برافانيا دفاعي الولايات الخليجي روج بروجي دي بتر برف كيمياء وچنچكي مخزونه ومحدودة والسي روجي دسبيكي ولايات كندا في 800 صاروخ باتريوت يتصرف كري اوجي آماجكا گلکا مترسی داره لو ما مدید ولاتا کی وکی ایتالیا ولاتا کی وکی استرالیا محاولت که پانوان ولاتا بهتن و وان سیستما جارکا دی بوان يعني پیدا بکته و بس اوه حتی کن که دید بردام بید چکه هم بزانین بری دست بکر ناشری دولت جهان همیا نقطه که گلکا مترسی دار دفعه با اوجی کیمیا چکی بو بردام یا شهر اوکراینیا و روسیا زربای ولاتا محاوله کریوی چکی بو اوکراینیا دابین بکن انجبیر نکنج اسرائیل بمامه 2-3 سال غزه کمک یک جاریا چکی امریکی و اروپی صرف کری فاوه همین نقطه مترسیه و لوازینت وی شریدا بیت اوه بنوی اگری که ولاتت کنداوی ضغطوان زیده تر لی بهتا تروجت بهتا بله سپاسی ڕوونکردنەوەکان تەکەم دکتۆر زۆر سپاس کە لەگەڵ کوردستان 24 بووی بەڕێز دکتۆر صدیق حامد مامۆستای زانکۆ پسپۆڕی بواری ململانەی نێودەوڵەتی دەستخۆش